y el que como ciudad europea el proyecto que aquí se desarrolla pueda ser un referente que podemos mostrar a Europa, pues es algo que desde luego creo que es motivo de orgullo para la ciudad sin ningún género de dudas. Nik uste dut gaurko proiektua ikusten ari gerana adibide bat izan daitekeela replikagarria gainea mundu mailan, eta baita ere seinalatu bertako enpresek, bertako zentro teknologikoek eta bertako instituzioek aurrera eramateko aukera dutena. Beraz nik hor jarriko nuke garrantzia gaurkoan. We are trying to use the European money in a smarter way and really to help the projects which are really transforming the countryside from the place which was flooded by the waters to something which I'm sure would be fantastic home for many new young families.